Manipur optional gi mai kai digi maruibi pausung me amna thamjagi ahanbada foreign actors in independence country ama semna ba religion gi matena Kuki group sing sijinari intelligence foreign actors in India gi Manipur amaso Mizoram Myanmar gi sin state amaso Bangladesh ki Sitagong hill track ki Kuki jauksingna tab jaga sing silausilaga tongan independence Christian country ama semna gi dama Kuki group sing asibu religion gi marum da khulai oina sijinari haina intelligence ki source aman hari Asia da asoba mafam ama kanmangamna bahonariba China amasum United States haidiba lebak sing asigi miyengda India gi awang poklamda masi yam strategic oiba mafam ama oina lauri masimangna America na North East da makoi gi military base ama semna ba independence Christian country amagi mangland religion gi marumda Kuki khulai paib sing asi sijinari wafam asimak Bangladesh ki mafam takraba former prime minister Sheikh Hasina na mangjungan phongdolamba leikrabane foreign actors sing sa thariba thawong si India gi central agency singna munna khangba maramdagi Kuki gi suosi federal amasum state government ni na khonglei thuna lakshina na bo hona da yadabagi matang ama lakli center na thadau gangte baifai paite amasum simte hariba local tribes sing asi themjinna na ba honarabasu tribes sing asi ki wakhalda center amasum state government ani gi makedigi akiba pibagi sang hengalakle amasum makogi mafamda support of wali habigi wakhal ama poknare hari pausi gi matu ina Mizoram gi chief minister Laldu Homana ikuikuidana kariguma makhal gi political goba ayaba amati yaudana mirai baki yakna ba ahum haiba warol yauba statement ama thokibadu thoidokna nungrang ngai ni maki wafam singa siga lamda masiga khut thingjenana bahonariba foreign gi agency singna sandokli bo wafam singa duga mane asumna laibak manung maktada amaga mari lainadaba si yamna mak nungrang ngai na hedi China si India bu mase tahanana ba masum tension sagana ba border lapthok libu wathok makhal makha kayagi khudong sa ba lauri haina pawge likhul asina phungdorakli security force ngi manung degi oiba section kharagi matungina Manipur tha taraga manga hena satharakli bi irang asi matam sana yingsin bidana thamle haba wakhal masponari lamda masida lal hopa group singna high afaba makhali khulai singa masum advance oiba military gi tactics kaya marum makoina sijinari basi kadai digi lakpano haibu wafam si yamna arubu wafam ama arubu hanga moiri Mizoram gi chief minister na sahanakta US da India Myanmar amasu Bangladesh ki Kuki jok tariba mafam sing ama toina punchilaga independence country ama semnana ba phongdok pu wafam aduna maramoiduna foreign power sing gi mafamda India manung gi ba wafamda khut thingjinana ba khudong saba ma pi bagoroidana leba asi gi apun ba saktam saun akaiba thowalle haina pawgil khulasina phongdorakli makhasa tharak poina to pawmana junta gi chief Min ang halaina China da civil war gi khanari da India na su junta gi makok thongmusing junta na back toba rebel sing wari sanakre India na Myanmar da thukli bi irang sida khuthingjinduna rebel sing wari sanana bhonari ngai serak ta China na invite toba gi matu ina military junta gi chief Min ang halaina Myanmar da santi thamna China gi makok thongmusinga wa khanari ngai serak ta India na military junta am sumasi gi salminari ba political force ngi mi pangthokre India na host oiduna November manga dagi taruk faw Delhi da pangthokiba mi phamadu Myanmar gi military junta gi lieutenant general anina lusingba state administration council political party amas military junta ga salminari ba ethnic revolutionary organization gi mi singsu yaukhi mi phamadu Myanmar democracy amasum federalism gi matangda yamna kutna khanakhi India ra pangthokiba mi phamasi resistance force na Myanmar gi military headquarter yauna Rakhine na Arakan army na military post kya paishin khibadigi military junta na awasa thengkya mayuk nari ngai serak ta satakibane mi phamadura anti junta resistance force ki mihut sing yaukiti adubo resistance force ki mekedigi hana na India ga wari sanaba hokrabane Mifamadu loiraba matungna Myanmar gi National Unity Government amasum anti junta resistance force ka makhatana wari sanaraba yai Mifamadu gi matangda India gi external affairs ministry gi spokesperson Randir Jaiswal na hibida Mifamadu da India na constitutionalism amasum
ꯐꯦꯗꯔꯦꯂꯤꯖꯝ ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯇꯦꯔꯔ ꯑꯥꯎꯠꯐꯤꯠꯁꯤꯡꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯇ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯚꯣꯇꯔ ID ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯐꯪꯂꯤ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯥꯝꯗꯁꯨ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦश ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯦꯔꯦꯂꯥꯗꯁꯨ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦशꯇ ꯕꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯇꯦꯔꯔ ꯑꯥꯎꯠꯐꯤꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯝ ꯏꯪꯈꯣꯜꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯈꯠꯅꯕ ꯐꯨꯅ ꯆꯩꯅꯕꯒꯤ केस मरुप ओटपगी केस सेल तथोक तनसिनगी केस यावना मखल अमतगी केस अरामबाई टेंगोल दा पाइनबा हाइबगी महुत्ता मरी लेनबसिंग दा ओइना हाइबियु हाइना अरामबाई टेंगोल JSQ की कंट्रोल रूम ऑपरेटर लाइसरम रोबोसन थदोरक पसिरोलमन हाइदि सोलसना मखाताना हाइदिबना अरामबाई टेंगोल की लैदिबा यूनिट सिंगसु जनरल हेडक्वार्टर्स के याब यावदना मखल अमतगी केस पाइबा मी कखरपना सिंग बतौदनाबा खंगाली लोइनना JSQ की याब यावदना लोना थबक तौरम थोलबदी थबक सिंग दो अरामबाई टेंगोल ग मरी लेनर मधुर थोलक अबपत खुदिमक मसा मसाना पुगदबने चेनरीबा मियोय खुदिमकसु अरामबाई टेंगोल न खुदक डिसिप्लिनरी एक्शन लखटकने हाइदि मखासा तरफ ओइना तो पावमना अरामबाई टेंगोल की मिंगलाना सिजनबा मदी लुपसिगी मिंगसत सोकदब थबक तौरकलबदी एक्शन लखलगनी अरामबाई टेंगोल की अयाब यावदुना लुप असिगी मिंग स्टेट असिदा तोवान तोवानबा इंटाइटिस सिंगमदी लनाई मियोय खरना सिजनरग ऑपरेट तौरे मदी थबक थरम के सथरे हाबिगी पाव फंगले हैना अरामबाई टेंगोल जनरल हेडक्वार्टर की कंट्रोल रूम ऑपरेटर लाइश्रम रवासन थोकसिरोलमन हाइदि चोलजुना मखाताना हाइदिबदी हाइकिबदा असिगुम्बा थबक थरम सिंग असि अरामबाई टेंगोलना अयाबा पीदे मदी फिबम अमतदा सौगति अरामबाई टेंगोल यावी हैबा थबक थरम खुदिमक मिया ममांगदा फोंदोक्त्रिङैगी मङोइनना अरामबाई टेंगोल जनरल हेडक्वार्टर दा वेरीफाई तबियो ममांगदा अरामबाई टेंगोल न सथरमबनी हाइना मोराल सिरमबा कयाना अतोपा पार्टी न सथबा ओइरमबा कया थेनख्रबनी लेबक थीबदी अरामबाई टेंगोल की मयोक्ता युमफम यावदबा मोराल कया सीदुना पाउथोकलम्बा लुप खरदी असुम्बा इन्फॉर्मेशन पीरबसु मखोइना असुम्बा वाफम सेंगदोक्तना लेबसिनी पनबा याबदी अरामबाई टेंगोल की मनुंगदा कनागुमना पामदबा थौदोकसिंगदा चेनरमबा यावरबदी मियोयसिंगदु पुलिस सिनरी अरामबाई टेंगोल की इंटरनल पॉलिसी दा डिसिप्लिनरी मेजर्सिंग नसली अदुबो तोवान तोवान मैकैदिगी अरामबाई टेंगोल युमफम यावदबा मोराल क्या सिजनबगी चांग हेंगलगली हाइबसी अरामबाई टेंगोल न मयेक सिंग खंगी पुरमा सिंग असि फावब खांगदुना लाखलबसु मखातन अरामबाई टेंगोल की मिंगलान सिजनबमदी लुप असिगी रेपुटेशन सोकदब थबक तोरकलबदी खुदकते एक्शन लखलगने अमदी अनऑथोराइज्ड ओइना थबक तौबदा चेनब लानाय मियोय नत्रगना लुप की मथकसु लीगल एक्शन लखलगने सोशल मीडिया यावना तोवान तोवान प्लेटफॉर्म सिंगदा अरामबाई टेंगोल की मरमदा वेरीफाई तौदबा मसु मिंगसत सोकबा याबा पाउसा दोरकलिबिसिंगी मथकता मियेंग संगबा होरगने पार्टी खुदिमकना असिगुम्बा थवोंग सिंग असि खुदकतगी लेपियु अरानबा पाउ संदोपना लुप असिदा मांगजहनबा खकनतना मियामदसु लाना लमजिंगलिबने अरामबाई टेंगोल की मिंगसत सोननबा होनरकबा खुदिमा जब साबा पाखुम पिनबा सेम सादुनु लैरे हैनसु सिरोल अदुना मखाताना फोंदोरकली हैना पाउसदसु पलकली तेंतंगना तोप पाव मना मसक लोलग लाकपा AR मियामना फारे ngasi nungthil sengmai police outpost gi torel khongba lomda salaga leiba khunja volunteers sing gi leifam amada masak loalaga lakpa Assam Rifles kangbu ama sangshilalaga miyoi mari pharaga puthorakpa gi lambida maira pai bisna thattuna miyoi singa du mulhore loinana saklotuna lakiba Assam Rifles ama sumiyamna fakhre Makasa tharapoina topa report amana Manipur thoklibi irang BJP na thon mani Forup singi marakta khaibung tana bohonare Rahul Gandhi
एजेंसी की रिपोर्ट में हौखिबसे इंग लिसिंग अनिगा कुनगो हुमदोइगी मे अहुमदगी हौरखिबा लमदम असिद थोकलिबा था तरागा निपा हिंजिलगलब इरांग असी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ना थोअनबनी धर्म की मिंग लेबा असिद लैरिबा तोवान तोवान फुरुप मियांगी मरक्ता खैबुंग तानहंदुना लेबा असिद लैरिबा मियांगी मरक्ता लई क्या सिंगसिलिबा बीजेपी ना होटनरि हाइना इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की लुसिंग ओइबतनतना लोक सभा की लीडर ऑफ ऑपोजिशन ओइरिबा राहुल गांधी ने फोंदोखरे वाफम असी था असी की ताराग हुमदे अमसुंग कुंदा तंक अनि थोकना पांगथोकदोरिबा झारखंड की असेंबली इलेक्शन के मरी लेना ngasi झारखंड की लोहरदगा पांगथोक मियाम की रैली राहुल गांधी ने फोंदोखिबनी इलेक्शन के मरी लेना ngasi पांगथोकिबा मियाम की रैली एतुदा राहुल गांधी ने हाय मणिपुर थोकलिब इरांग असी धर्म की मिंग मियाम की मरक्ता खैबुंग तानबा बीजेपी ने सिंदुना थोकन इरांग अमने मसिना मरम मोइदना लेबा असिदा लैरिब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन अमदी सिख सिंगी मथक्ता येंगथिनबा थोलकनबगी मसा अमसो ओहली पनबा याबदे हंदक इकुई कुइद्रिंगै हरियाणा दा पांगथोकिबा असेंबली इलेक्शन अदुदा जात फुरुप अमदी तोंगान फुरुप सिंगी मरक्ता येंगथिननबा बीजेपी ने सिनखी हाइना फोंदोकपगा लोइनना तोवान लाइनिंग लाइसोन चटपयान खेनबा फुरुप सिंगी मरक्ता येंगथिननबा सिनबगी थबासी बीजेपी की लिस्ट अमनी हाइनसु बीजेपी बु महना मराल सखी असिगुंबा बीजेपी ने तोवान कांगलुक की मरक्ता खैबुंग तानबा चथरिबा थबक थोंगसिंग असिगी मयोक्ता शांति की पाउजल पुबा किलोमीटर लिसिंग मरी सांगबा काश्मीर की हौदना कन्याकुमारी फावबा माकना लुसिंगदुना चटखिबनी हाइना फोंदोखि राहुल गांधी ने मियाम की रैली मखाताना हाय लेबा असिदा लैरिबा ट्राइबल अमदी दलित मियाम की मरी लेनबा वाफम माकना फोंदोरकपदा लेबा असिबु तोखाई तानबा माकना सिल्ली हाइना माकुसु बीजेपी ना हेंथांग कैरेक्टर मराल सिरकली माकना ngasi लेबलिबा सि लेबा असिबु अमत ओइना पुनसिंदुना मपांगल कनबा लेबा अमा सेमनबगी दमक लेबलिबने लेबा असिदा लैरिबा अपुनबा मियाम की सादा मौद्रादी ट्राइबल दलित अमसुम अदर बैकवर्ड क्लास OBC ना ओइरिबने मखोइगिदमक फंगफम थोकपा हक फंगनब होनबदा माकु अरानबनी हाइबबु माकी खोंथांग मखाताना सतखिगने लेबा असिदा लैरिबा सेंजाउ पाइबा कैपिटलिस्ट 25 ता कुनंगा मंगा दा तोंगानबा इंडिया लेंगा की लुपा करोड़ लाख तरागा तरुक बीजेपी लेंगा असिना थोकलाबसु UPA की गवर्नमेंटना लेबा असिदा पालिंगै लेबा असिदा लैरिबा लौमिसिंगदा लुपा करोड़ लिसुंग हुमद्रागनि थोगी सेंफम पुथांदुना थमलमी हाइनसु बीजेपी न मतमदुगी UPA गवर्नमेंट ngasisu maral sidi haina phongtoloduna झारखंड लैरिबा लौमिसिंगना तोलिबा लोन की सेंफम अदु बीजेपी की गवर्नमेंट ना कोकपीद्रिबसिगी मरमदी हाइरिबा लौमिसिंग अदु ट्राइबल दलित अमदी OBC की मियाम ओइबगिनी हाइनसु माकना माराल सिरकि निंगसिंग याबदि मणिपुर थोकलिब इरांग असि येंगसिननबा कांग्रेस लुसिंगबा राहुल गांधी मणिपुर लाखपदा नतना हाउकिबा थाखर की ममांगना पांगदोकिबा लोकसभा इलेक्शन दा राहुल गांधी ना माक अनिसुबा पदयात्रा अदु मणिपुर लाक्तुना थवाल डिस्ट्रिक्ट लैबा खोंजोमदगी खोंगसांदुना महाराष्ट्र फावु सखिबने हानिसु पाउसिदा मखाताना फोंदोरखली मखासा थरक पोइना तोपा पावमना सिक्योरिटी फोर्स ना खुलाई क्या फरखरे ngase kaksing district ki manung sana laiba laimanai laimaton sing ya akoi bada security force na thi buhum gi thabak sa thabada kusu khulai kya fakat pangam le hari kaksing district ki SP ATS Bikramjit amadi additional SP Binoy Songtham ki miyang makhada district asigi CDO OCS Birlana lusing Manipur Police BSF Ekoi 8 battalion ki apun bakang bu mana thi hum gi thabada sa takhibani thi buhum badu da 38.8 tear gas ganama magazine yawa country made 9mm pistol ama carbine gi ahangba magazine ani hand grenade ama detonator ama 9mm gi maru ohum M16 gi maru ani tear smoke shell nipan charger yawa baufeng handset ama helmet ama hand glove zura ama military belt ama sling ama magazine post ama amadi jungle boot zura fogat pangam khibuga loinana waikong police station na case ma lakotna thijin ba hokre na so pausida makhatana spalakli atopa pawmana scientific ki kanglon ngak tuna lawu singu sakhot hanana bo khona minasi Dr. Sarika scientific ki kanglon ngak tuna lawu singu sakhot hanana bo khona minasi haina all India coordinated research project AICRP on seed crops की नोडल ऑफिसर डॉक्टर कॉन्सम सरिकाना फोंदोखरे डॉक्टर कॉन्सम सरिकाना वाफम सिंग असि
ICAR Research Complex of NH Region Manipur Center Imphal Sinduna participatory seed production on Rabi field crops haibi hiramasida pangthokiba laumi singi training cum seed distribution program amada phongdokhibani ICAR Regional Center Northeast Hill Region Manipur Center gi Farmers Hostel pangthokiba training program hogdokpigi thoramadura ICAR Regional Center Northeast Hill Region Manipur Center ki head Dr. Ram Gopal Lantha ICAR KVK Imphal West ki SMS Salam Gunamani All India Coordinated Research Project AICRP on seed crops ki Nodal Officer Dr. Konsam Sarikayauna beneficiary farmer kyana sargyaki Thauramaduga Mari Lena Dr. Konsam Sarikana Hai Ngasi ICAR Research Complex of NH Region Manipur Center Imphal Sinduna Pangdokiva Training cum seed distribution program asigi manungsana state asigi singi district mari haibadi Chuchampur Tamenglong Urkhulamadi Chandel gi khangalaba farmer nifuda quality labor rabi crop ki maru marang maru oina hanga maru garden pi musori rod bin pi gani ngasi lomi singda khusinari ba maru singasi certified toraba madi quality lairaba atopa mapal lebak tiki impact tawbuda ngaktani impact tawbuda ngaktani Setsing asi pi bagaloina laumi singasida ngasi piriba maru marang singasi hena scientific oiba mong na thaduna sa thok laina thagadagi haibigi matang na takpi tambigani laumi singna expert singi scientific oiba input singasi ningthi na induna mahay marong singasi thaba ngamlagani hena sa thok hengat hanu ngamlagani masigi mathakta khangalaba lakham singdagi ningthi na monitor tawraga masak thokpa maru sing lainabagi panam stamli Laumi singna mana masing hena puthokpaga iroinana makoina puthogliba afaba maru sing adu yonduna makoigi setmi lon de hena kana bu oi haba khangana ba panamda ngasi gi program asi pangthokpani haina nodal officer asina thamlakli haina su pause da makhatari adu hausukuina di myam pause matang solution jarage masu myam puna no update ngamina channel sigi makai de su myang famda makhatana thamjari